Caring for the environment is a duty we as citizens of this beautiful country must all uphold. The simplest thing you can do is put your rubbish in the bin. It's really that simple. Bulavinaka, I'm D, your host on Gold FM's The Rhyme. Join me every weekday afternoon from 3 p.m. to 7 p.m. on Gold FM, only the classic hits. And remember, if we save the earth, we save ourselves. Ni Bula Vinaka. Se kwe ngona Vakaleleka ni nonda itukutu kwe na mbungi ndai. Esa bakandreta na ministani lenga tumbukoso ena nonda bonua na kena Vakaleleka tagi na bengo ni sala kena be kele ni wanga ena bunga na benyanu sala muria na daba osarai. Eka ochodo samate ni ngo ena kena sanga imeraka ko ni Vakaleleka ena gasni buli kere na ngoni buli ena non rangole lesuki na benyanu meteki buna buli ena katini katuli singa ni bulongo. Ibagreta ko Kamal Prasad na bunilewa tawa ni tambani ngoni sala nirsaba na mata na linga ni bingarabi na ngongo ena kena ba binata kina be kelekel ni wanga en na be sebiti e kureka kaya ni na ba binata kina kelekel ni wanga e korro ena ngone otikina na kena ba binata ki na kelekel ni wanga e kandabu keina deba ni atulau. E sabi ba na numi na ministry ni buli ki ber na gas ni buli merra ba duruma e na kena ngauna totolon dua na non rakoni teraki kina mona libuli ba rautaki e ba reta ko Alison Butchel na buni bola tunde ni ministry ni buli ni ngo meka ko ni bolenga na non rabe so mi gas ni buli e ne tegi buni amba ki ngo me ado tu mai ni kuwa rauta ni rua no ndolo lima na rauna ko ni teraki e sambi ura na patapata ni mon liba ni ministry ni buli kena panan rau rua saulu ka ba na tuba ni bele siaki ki ber na gas ni buli e sana ba tarai be mai kasibo na lewe ni timi ni Parramatta Hills me sana buka kina mata ni to Australia ngone tuku e sa ba tauda na mata bele mai nandi e na singa lebu ni kuwa o sibo e bete tiko na dona dala ni biba sangai e na kena ba taudi na lewa ni kuwa e ka otura ni lewa peni ndali tu idama ni sanga ni tuku rong binaka na nona sanga ni gitu tiko sibo kina kalabu ni raga bi Australia e na bugu ni be kai ba dora e na nonta ponua ia esa baka salata ke sibo mena solia na nona passport e na ngauna ade ni kina e Sydney e kilaka samitaki ni sibo e ba sanga ndo na ngone lewa bengara bitiko en ndo na hotela en dena rau en all day ni Boxing Day en ngai kadibital na kisongo en ngai tini kabitu ni singa ni bulo February kina gito e sale wana tal na kalabu ni rabi na Glasgow Warriors o leo na karawa e mai sani takatal na nona koni teraki kina kalabu ni rugby ongo mai sikotelandi sala muriendo na bile de dabi kina kalabu ni rugby na Racing 92 endingi diktalo na karawa melewe na kalabu ongo dinamanda ni sober na kalabu ni rugby mai branise ke Englandi era surreti na karawa melewe na nonra timi mai da bekir na Vakaleleka ni nonda tukutuku na kene kuri era na semana seni na Radio Fiji 1 kina Bula FM ni Vakaleleka Vinaka. Taki errere baki. Waku iko tani maya no wenga ngani beba matiri taki. Menta dobata kavoluta kaborusa. Bula, wayawa apini sararade. Wayawa marika batelagana. Nama kikira o ena mataka bo. Ni boy tiri kali minute me ono kina tini na be mataka. Moni tiki na bo rombuka. Bula FM namba 2 na sere. Na sese ni recho namba 2 eviti.